kadau hi ka pelong yang mangan wan sene kalong ba kam sim junga kam suk mo kam pun mangan sudan tang laing pen pelong bagi YouTube ya ka jing jeff ne mo yang kwa ka ban ai min sim ya iba arden ibalong ru no yalam jo ferry ko ben rew iba mi ma kan ko mata yang iwan ka sine ban ai min sim lam i na kaliang jengi bagi juru nak lihat di pesan ni kan dia nak ada bang kersan ni kan dia kasih poin senero buat yang perkat bang nak pesan kalau we ikut di kila sai mar kapateng kenum ko tahangi kidang pun di pesan sidin tak kadau iwan bandawaru ya kahok bang idi penyo kai nak menuru ya ke bangi dawa ba sarkar ka di ban sedang buat ka di ban sutu kai nak lihat sungai itu Ada batang ba nimbun ke ikung kipat baru ino sosna macam ke Meghalaya ye berbuai hamtan kisah menriu kasi nimbun bersusung kelikti haying hasab di dan kam bermin semadan bandawai ala kacang hak nak mentak paten kisah menriu nalor lata abangi la jid ekonomi kemat ijongi bagian dan assembly ma jadi maki kan kiban ya solve dengan problem nak ba kisah menriu kadawa de menta pate nei ba mudan teman-teman ready tinggi Pak Arden di ketua kedengut di MLA di bala jok di bawan di ba benar kat lembang di pajak mo kecil berdua juga kasih relong lain elu di kini ki MLA ki bala di bangi ngelak penjok kinom dan bentalem makan deka bor makan deka penyi dawai ka hok kesulong ba ngidi penan kam gan di kajabi mo namar ba ngat syukur kemudian dia namar ada jebing la tadi benengi ki pajak namar ba di mengi ki pajak iki yang akan mensekam bah election ban sawan mah hadin salslam pajak gidi ban sutru no gidi perkhat bahano ada mata ka jadi benriu pat kapateng segi gereksi berbuat